Forest. We are here now in Black Forest, Baden-Württemberg, Stuttgart. We are here mini sightseeing. Let's go. Come with us. Come on. It's like my wings. And this is also a restaurant here. Mura mo nang nasulit o soft drinks. It's like 6 soft drinks. No, 12 euro. expensive. 1 piece of deco, 12 euro. My God. Pero pwede mo, nagigama nila. Jetzt vor Easter. Di ba dagdagan umayan? Nilabay mo na? Dahil stand up. Right. Yeah. Ito mo kang ginawa, ang ginawa ko, putos panig ka na murag aquarium ba? Sige. Nari dahil nari pero dili taas. Ay nari ka. Nari pero kamu ay dili taas. Sa may kuan. Na kuan ka tos bagjo. Pero wala maistan. Isang to yung palita. Makaraan. Init na. Init.
lass ich es gar nicht. Okay, jetzt kommt noch ein Sockel dran. Wir erzeugen gezielten Temperaturschock. Das Wasser ist kalt, die Eule ist heiß. Dadurch kann ich es gezielt an der Stelle abbrennen. Nochmal einen Tropfen Glas aus dem Ofen rausgeholt und lassen hier in die Mitte abfließen. Nur wie schön. Die Farbe von dem Sofa passt gewaltig dazu. Und dann hat man eine Eule. Ja. Schön. Sieht auch sehr schwarz aus, wird morgen aber noch braun, das liegt nur an der Temperatur. Ist auch schön so. 18, wunderbar. Video nang. Ningon ko mo kay talama. Inita oy. Pero di man igang. Hello everyone! We are now another museum here, traditional museum here in Vogtsbauernhof. Here, the museum. Horseback riding. Nangadto sakit ato ta. We're walking now, sightseeing the old tradition here. Just kinunin ko ni. Sige ko na bakla mo di ay. Karon naman. Mibisita. To go out because she's afraid to walk here because the floor is cracking. I think this is more stable than your bamboo wood. Kasi mother, this is more stable than our house before. But you don't need to go out here. Look. Yeah. Amazing. You know, the house looks small, not really big, Yeah? but inside, super big. Nindot pa rin atik nila, no? No, natik nila. This is atik.
Yeah. Nee, you forgot this. You forgot this. Yeah, here. And the oldest, the oldest. Tapos sila hayhayan no, manghayhay po sa una yung panahon. Lami lagi pangwaon, lami panis ato ang mga sanina oh. Bita panis mga Hindot kayong mga sanina apa ba? Pero tinuod baka po na no nga karaan. Hindot kayo. May lang baka ani ang kay kanang nagko kadyo. Di ko na pasudlan ko na. Pasudlan. Tare? Every houses. Picture ko ano ng baka ng lahi ni baka na to kaya akong baka kay wala dali mo daga. Nang baka dagko kadyo buyag tambok dito sa atong asbuhol. Hiwang. Nga pa yung number unsa man ni? Price? Number. Diyan mo ma. O sige na. Murag ka ni may plastic. Tindog mo na ba? Uy, gapudo, ano? Pwede ba? Yaran mo. Okay. Mother coming? I remember the smell. I remember this. Okay. This is typical for farm. Okay. Super strong. Yeah. Like grass. Grass. Ari magalingan mo. Sorry, galingan mo. Okay na, kapulo ka. Kaya ka. Wow. Bantay ha. Is this a restaurant? No. So many people. Maybe a big family. Kitchen. Maybe when you work it. Ah, yeah. For a farming. Oo. Isa good message dyan. Ano ba yung mga batain ka? Ang muna, garahan mo panuway sa una. This is the kitchen. Tanaw gila mga lamisa ma. Mga karaan ba para sa tuwa. Para ilay aning insi. Napalagi yung woods. Oh. Every corner had a cross. Ma, ang ilang mga lamisa ma para sa tuwa. Ila insi. Maybe that's Para sa insi ba? Karaan. Karaan. Ari, so dali. So dali. Lingkod kay ito nga videohan. Lingkod. Mga kahoy ma na. Karaan. Sa imi kasulti ma. Sasabihin mo, mas kinakaraan ng saan. Karaan. Mother, remember her Pamisa, karaan akong gawala. Hey, did you? No. Very old. She remember her Oma Opa house in Bohol. Okay. Yeah. This. May, smile na. Sa kaon. Nakasa.
Pamilya, pagkatapos. Ich habe 4 Kilo gepackt.